Umirovljenik Branislav Pazman svojeg ljubimca ima 5 godina. Kupio ga je od prijatelja i dovršio restauraciju. Kad čitav život nešto radite, onda ne morate sjediti doma i gledati televiziju. Ne? Uvijek morate imati nekakvu animaciju, nešto raditi, nešto čačkati. Tako. Mene automobili od rane mladosti privlače i tako bilo je tu i nekakvih trka i svega, mislim, kroz život, pa onda sad je to usmiraj života, nekakva drugčija aktivnost. Ne? Njegov primjerak iz 1952. prilično je rijedak, a samim time i vrijedan, no Branislavu je neprocjenjiv. Pa znate šta, postoji nemoralne ponude, ne? To je uvijek izazov. Međutim, morao bi naći adekvatnu zamjenu. Jer ovakvih automobila više nema, znate. Pogotovo ne na našem kraju svijeta, da velim. Tako da bi to moralo biti nešto posebno. A poseban je i odnos svakog ljubitelja oldtimera s njegovim autom. Tom ne pristupate kad ste nervozni. Tako da to ne može se reći koliko dugo se radi i šta se radi. Ne? Ako popravljate nekakvi prekidač, onda to može trajati sat vremena, može trajati tjednima. Ne? Jer tih prekidača nema. Robert Vinković svoju je ljubav prema starim autima prenio i na obitelj. Svuda putujemo zajedno. U stvari to nam je bio i cilj da nekako slobodno vrijeme se iskoristi u zajednički. Da to nije moja ljubav i moj hobi, nego da to svi zajedno osjetimo na neki način. Kombi iz 63. godine odlično ih služi, kaže, no trebalo je u njega uložiti dosta vremena i novca. Novci su veliki uvijek u igri kad se stari auti rade, ali ako se pripomogne vlastitim radom i snalaženjem s dijelovima i tako, onda to može biti i nešto manje. A to je dosta se skupi na kraju. 10, 15, 20 tisuća eura ko uspije koliko odvojiti za tu ljubav. U svoju ljubav prema oldtimerima dosta je uložio i Krešimir Martinec, toliko da mu trpi čak i bračni život. Žena se malo više ljuti na mene i onako u nekakvoj pošalici, da velim. Veli da gladim toliko nju koliko gladim auto je bilo bolje. Mislim, sad to je to. Do voljenog kapitena iz 1951. došao je slučajno. Prolazio sam gore na Rebro i našao sam ga gore, sam ga vidio onako pod jednom našičnicom i nisam bio lijan, otišao sam čovjeka pitat da li prodao. Doduše bi ne bi i nekako sam ga se dočepao ipak. 8 godina poslije automobil je od hrđave olupine pretvorio u ljepotana za kojim se na cesti stalno okreću glave. God stanem kakav sam ja, prvak sam negdje u gradu bilo gdje, svi otvoriju prozor, pitaju koliko je star. On je sad star 63 godine, jel tak? Znači starac koji je neobičan na cesti i svi pitaju i tak. Svim zaljubljenicima u ovakve aute zajedničko je da su u njih uložili mnogo vremena i novca, ali da gotovo nema novca za kojeg bi ih se odrekli, jer kažu ovakvi se više ne rade.